Kunjani Simon? Nipokona funa ko. Na mina na phukile sekhale niphukile nande. Yini uhlamalo ruchu. Ito swigenge 2:30 ya matakusha. Ive nampundzu loko ni pfuka ni kuma ku sale tihuku timbirhi ende loko nga ri endla swigenge leswa a ku karhi ku ri na tihuku ti nga tirhile. Sumbula njhani hi maki? Vula kahle awuniti. Ende nga ze ti bazisa wena nga yiva tihuku ta mina. Mina? Iya hi wena nga ze ti bazisa na swi tiva ku wena nga yiva tihuku ta mina. Mina Simon Andzangi ni nga yiva tihuku ta wena. I didn't touch your chickens. Wanita musi. Phela ndzi ku vulavulela English wanita musi. U nga ze vulavulela English ya wena. Ku ve tshika ka grade 1 xikolo. Wa swi vona se endlani se wa ni kwatisa ka. Wa ni kwatisa wona Simon wa ni kwatisa man. Wa ni kwatisa ni kwate ngopfu na. Ko kwate ngopfu ta ta ni bani wapa we. Ta na ta kombeta ku mfana kids mina ni bango ni bana tihuku ni bana tingaka. Wena Simon njena motlha dini tiphilisi na ingeni veta ni ya kaya ni veta ni tshamela la ndeka yendlu wena wa hlupha wena tshame karhi gungula la msala mara swa fana ingeni famba ni jikala kun'wana. U yimela hina jaritini ra mina Wo va yini we? Wo va yini? Tihosi we? Tihosi na. Ni rinda ku vitanela team ya mina ya Pirates la. Ni ta kupa i veta nga mbali xisutana xe. Mina a ni biwi mina ni ba ngopfu mina. Ni komba ku munhu phisiwa njhani. Wo ni komba loko swi kona. Okay nge ni komba. Yo, Magen Babzini, Zobeke Bogwa. Ani ni ku byereni n'wi ta kupa. I ta hambi tshika ku mbala tisuti hi tindla xitsotsana. Mara Magen swi nga swi endla swi kahle. I ta hambi tshika ku delela mfana.